Danes pa je dan za toplice. Jej! Kam gremo, Daša? Toplice, kaj boš tam delala? Igrala? Pa pojdimo. Ni nam doksaj v avto. Prispeli smo. To še je vedno Slovenija, ja? Dobar dan. Tu imamo nekaj pa. Teta bo zricala, zdaj mora tu dati notih, da jih registrira, ali kako se to reče. Bolj pa bomo jih tam nazvali. Dobro. Ok. A, samo gremo, kaj? Se pravi, to je račun pa pokažemo preko silo. Pol 12 do 3. Hvala lepa. Dobar dan. Hvala. V redu? Pravijo, da je topla. Prvi to bogam! Zdaj na treba prije. Ti bo šel? Te pa ti tukaj na ovoj strani? Ali pa tu? Ti gremo? Dašo gremo? Gremo! Čakaj, čakaj. Melody. Ha ha ha.